Normala ken yam ka nasdial content barwan lingwa sema ka nur online TV channel anda mandu ni shan kos nyam le non roisni an wala shanga jandang rawi de baro ka pai wel ker ron kin dang rawi jandang rawi de dich abana rwach ka kwi wunwara menen yen ture de magwasme wunwara na me wunwara mo bumbum wunwara magwa gang kan ware so chana mandanen chalet ke chana jaling report chalat pan kuma kirme yadit gwade loka dakre ma chatin bana jelin ka jalar mane okay bana linktin ka kwida man chalat kan ta dan ti ngwa wuka ja wuda me chala kang makane jen chaja gwany cha gwany kuma kirme yadit gwazanda na loka dakre ma cha loka jeten shar marwa jina kama kana jagwa nyino jenna jaram danen nek majur dak jaram danen dek men nek majur gwade dan ci ko ci tokten ka nasir kama kana deng ci kuma kirm yadi degu jeno ram mo mi bagor ba muy keriek gor kano bike kang makane dang be kenangap ma kajere report kene me be kon manan to bana jangat kang makane ramibum yang manana chalat gwasme me shaluk dakre mo char chaje tok chala nu chikang makane chala ramimo michi kor jaja kap de nite konde tere which asas de ne asas pdf tere which kawi ya radio kanasir michi kor mecha tuok tai chi kor mecha tuok je chi kondi ala ngaje nu chi kor mo che beje long ke kormidit mngai kondiala re koromo ci nati kliuten kore nyame ci tuok kanu yara diu kanadek no ko kore ke shanga diok ka jan pai diok chawu yara diu cha yadek cha kama kane jen cha ja gwan ka duptung wan wajara medane nek majur jara medane dek kuch ka kuja mo wajen gorkeje ko baje yen gorkeje ko jen baje gor baje yen right now tina stikitin ti gorkeje no de kang makana de yen kenyam ando badana ba yen chana je kon chana je min pelbe ma chana mo rajbe ka kwi dakring machar Dr. Riek Machar ngai kon diala ja ke juba ja lo ayena ja dore cha yenten lokaja mechi kor mecha tuok doro mo mishal ko nasir jojo gwan wone ne ja di ne SSPDF cha ka joj rewe cha dorien cha jawang ajen miyan ka dakang machar ne ana wajan teke tet ka tayi dana shina cika liu kaja bana kullu ka kang makane dang ka jogo dana chalat gwaseme ka report bana linga kenyam ngaine manana chalat gwalok luga luka special court trial rewich ka juba ka Queen Nasser incident gwada cha first by President Dr. Machar kana ne dang badektin kona teka kel gwada danan cha ka gwantin ke gwada danan cha gwige ken wo ken ne di cha duer cha kalat goni men nyama cha gon ke right now ka jen shang paiwa yalre wone ne kwak dial te konte cha dak kwak dial de kolare o match
tungwan ti cha dek re wiche mi wa yuten konte kwa ke chop ken 58.7 million US dollar. Ta dana cha kwa to cha ka la pinga je kume marwai ke me kir me yadit ne de konte la prosecutor team goin madan ti kana goin dakreng machar kana kwak ten kone ya yar ke ten chibat kana bel ken 58.7 million US dollar ke evident yi kan nyut ka court gwalok ka kwi dakreng machar are logo mo jen lugan jandang rawde dejen session and jandang rawde dejen she prosecution team she can cross examination she can lat kanetin konti la key witness nete konte she can te cha no gwalo kala nen aram kela dan te ka gwasa me ram mo la kwer ka so Sudan People Defense Force SSPDF no are logo mo kata da ne shalat kaje raman bakalian ka ramadana cha gwany wangu da kanben gwalok ka kuma spelayo she prosecutor Martha Job tarwajen wonena ajana ka kor gwade dan mechi kor mechi tuok chwa dini SSPDF ya gorno ba ke evacuate ke ba nang re wiki jupa mechi kor me tuok nasar chukare realeka kajen final day dan de na de kunang kaja kan me kor me tuok te ka koli chana chaga yodeka dini la dini SSPDF ko tayran ci koriya to waje ci yat ke juba ci yat ke dini ken lat ken no chine tuk chana tuk ci ken yo yar no chine jeral maju dak chine ne na nanga jakare nyal gwada mo mi bukor bokolo tuktuna ajana me cha major maju dak chaja nang re torbiel shu nuar wai ami shu kanetin kontin tila dini te re torbieli shu kan to ko makam kan karara lo teram let ka mi jek teram changam to chagalet ka mi jekan dini SSPDF regwe ben ko korga me cha ma chaja yot no akane cha din to ya kamrare tijen and then when ma chukur nyo to cha din to sho akanak so kan de ne ko ya jak kuma kin ya dit kanasar wa me chi kan ne diale ko ne shirial me kan ko ne kan de ni chop ko dangro jendi baro chi kan jek chi yeken chi ka tesnen kelka commander David Majur din dang wel dioker din to din wel diok wate nyinken ka boneken ka dulwal kala do ne dialte cha ko kun fulkel ka ripoli kan at gwase me gwadan ti kore to tene keni kan me diale ko ne cha calculate ki all the properties ki all the material losses wakte ko ne shiriar waji kan peg dien ti kan temano chaka approximate ala 58,720,750 and 58 million US dollar wak a peg kwang na dialte ko ne shebat te cheriar ikan jaw mo kana lat kana mai tegaten tar pijen tegaten te torbiel tin content widien ka mai tegaten kan dialte chigari har chaga nang anwar wayami akani wona ga torbiel lan cruiser
kene cha electric generator ba cha ganang wona ka signal transmission radio reality cha ka kwan wi dakring machar kene shi garoi ke kuma spela yo ne ke nyam no te kene te banang doromo mishal ka monasir la mishal ke troop rotation de ne te tere wi ka nasir de ko ger ke de ne te kan ka more than 10 years ka nasir ne me da ne shi korea to ga 2013 me cha ka nang ngwa mi ke 2015 or 2014 mite tina garame mishal ka me general major mi report mi cha la no jene she more than nating wan kan ware ke report sha no anwar gwata mene mi bakwen wache civilian de chop 13,000 people chekanak ware di ne tiki ni ke young girls di wala kap ka pin e de niken ka ron kin dang rawi gwal ngwan wo ka ron abene ka jen 2025 ka taram chura ke kwide Rama chi 13,000 people chaganak and point a guri chalga majur. Kete ram chi jogo no michela da mijak. But right now michela kure chi tuogo china wona ko ba dakre machar baje yen. Ka bara madan en lado tikrik ti baje ponya out eno e kang makane. So kang makane jam lat ken wo te lat dialati. Isha coordination te jalat. Ban majur teram chi ti ke tay dan nagan wer no wal mulat ko ni jeno de na de ke luk la tok de je luk so mi chirga na me ano dong baram kel kan wer baje wi ponya wot mu dong chi chong ko le la gar chu gudi cha naka kanasir mo din liya majur karwa de ke de cha nak kanasir gad tin civilian te cha nak ke insidiare chemical Ray which katel me chalet kake tel ram chike tiech teram chiroi ke kwidien tai na kanana so mi chirna me anu ba wude me ba ji jogono jin jira madane na menang na ki menang majur ole la ne di chokudi shana ko ere report ma chalat wa kwakre konte cha kang makana shana enten wa ke kwakre tike 58 million US dollar the chala ro tike tetten ko wajera medane both nwer wayami nanga ke kor gwado kor we toktono me wa wi yara diu waja dakone kene duere ci toge duere SPLIO ko wa SPLIO kene chaga jogono eteke de ne banu kamala kalte banangre which kan nasar wa instead of dongde kan na jogono kebe wa ci kan jogno wer wa ya men o yen gorge jeno ba me kun ba ka kep ka gwade dan wude shal kame Johnson ulun jen kwera gwele ka jen kwera cha kam disarmament by the way rewi ka so dana kir ka jwa jogono wer kan nasar rami cha kam disarmament ngum jake dini ka jane that is this wo gor jeno ba meken ba koke but state che tegane di shabel ko kuma spela yoken okay chicken lieutenant general Gabriel Doblam chicken agwan so on goda laru dini SPLA I mean dini SSPD ba ka deploy ka nasar wa chinuna bit iche jongne ne de ne de kontila de nwer waya min go tara kormo anyok chicken MP gadwi lampo ba chicken anyok mi chicken ngwan take a video mi chicken release raja jek mlat kenone na Canadian content kwa deploy kana sir de India con de na gwelek force Canada na bushok awaken Canada kan ngech Canada kan matka de na SSPDF take outside of SPDF but yot ka kir yot kaneka kane lokan na mo kam members of parliament gadwi lampo jeno ngum laare jeno ne ti ne de kan ngech na bushok na gwelek kalat kene ne de cha ka integrate cha matka de na SSPDF jenda na gankane chikara de ni gane nyomo go kene general Doblam okay kene dang kene tungwan ko ken
kan ne de ti kan de konte kwa plan kwa jela no ba Nasir Garrison ba jedek la wi ya radio so chicken de kan olat ka kuma spela yo but kenyam kur me tuogo de kur me tuogo gwaj kam nuer wai army kan netin kontin la de SSPDF tel spela yo mutitin gwaj kan bas ko chala do chika gwaj long ne ka jen beginning of 2024 che te korea tere kenyam kan korea kan to jen 2025 me bukan jin ne kon tere ko Nasir bi kul shodo no ne de ti aka wo kare duara aka wo kane chinero da nyun ka ke chinero lo ka ke so ine goro bi to wana me but chaleng pinya kan gar chikan logo no gor kan bi kan leng witness Ramadan chirwach che Dr. Yegma cha che target along ajana ko Dr. Ma cha Ramadan take overall rule key overall commander can all the opposition forces ajani Dr. Ma cha feel ko be ne de konti la prisoner baga patak ko ne de konti tere torbieli cha ka benak ka kor ka gwade ran ci korja to ajana mu kan Dr. Ma cha kana ka ganga juma ngo kana responsibility kana ja kanon ne kana mo reng ma char chana chaga jako balot ka ja kan kano lo da neka alogu keno nuer wai army ike de ni Dr. Reng ma char but nuer wai army tele ka control teram ko control you know teram ka control yen kana de mo michi aga ka biya yin ka do bran yin je but cha Reng ma char cha de expect no jen ibe ka control ne ri sha de ni dumu ke de ne asfela yo de larno cha Reng ma char cha command cha je logo ne ka but Reng ma char tele control kan wer wayam so chigana ku conclude no ne kan do be dan naka commander David Majur kan na ne content te kono ya mu ka bot wer wayam mi kan asfela yo force e be kan be ka Dr. Machar so at this point chigana yo larno changala ya kabjok la chanya nang road badak look balo look chanya ndang road badak ka pai welke ronkin ndang road ndang road rawudi dich jan gwada dan dong bi ne konti la defend lo ya Dr. Machar bi ko kula we rightin and wena mo so mo dong te me de kan lar bi kan kula rightin dun kang makana gwada me gorke je kang makana right now ram gorke je akum kirmi yadit ko wajen la kwer nuer wai army mo gorke je no jende je yen de je kabde kan ngap de je na tuok guyenen wo baje give up baje kef en Majure kwa la de kula la ne shop kedi cer yoro don were murai na ko shol kana na kula ne shop kedi shi togo gad tiene na ka mene kem ko shi bol mele ya ko wojan tama a peng mun indi che ngwar pinya kan were ka Nasir ngona dul wal metama tilan were gad tiene ti sha wang ke kem ko le en ye lar ke no to makang makane ram mom ba gor ko che general Maju da ke che ja ya naka kore da ne to gang nan rodien plan edane letkene plan dien chikule feligen cause me cha ko we gwadran ko tokten ba guje no guikene no bi babur ni ben bati babur yo ken ben so no mo jen me bel ken right now ngum ken na we no de nas de wodak de no de ka jo chirka me chikan laranta me chin waro yen woch jen plan dan tegeten bado no ba kang makana ba je gor mi sha mention ko code gwalok ano kang makana already jaram dan te ka top of the list right now ano gor keja so chan wermen guche maybe can give up abikana ja kapka ko jan tada na kwa kwer wudu mishala me je kob dollar kwa je la kwa inkeje ano ben werin content wen maybe kan kama kan jaga wa kep ngayen no kama kan wa kep ngayen ma to ga jaga gor je no bna bi ka char kon ci kor yar ka gwam me ber ne kono content ga je kam jen ku koramo wa kwa kon displays ci gano ri ci kan dier janata ma kan witness ni dial kono right gwata me riudi en dial kan ware ten gwain kan ware ti chabu goro ba ponke no ba nga jen mo right ni jang ta ma gaja ne re content ku yene nen gwasa me cigaram dana kula rajala witness ka juba mulati dial ti no kwakte konde cha dak e ke 15 million US dollar to goro jene ba ka chol kan kwa to gor keke
eyeng midit gwai jana na gore de nyaa kon kel ani ban nyaw jegal rin biatemal